Pathian hruaina in September ni somni pathum ni nga ni kan lo thleng ve le ta min hruai tu Pathian chu fakin omro se kan thian te le u nau te buaina mei pui in hlapal zuai reng mai kara om miama buaina lambok hi ngai thale veng mayang u o mi pui veng tu pol mi pui sipai an ti mai People Defence Force te chuan September ni som pokwa Pathian ni khan Mandalay region a kiok se khopal tang rel chu bom hangin an beya a engine pindan le abung rophurna pindan pakhat an ti chia tian soi kiok se PDF member pakhatina soidan chuan he rel hi pindan pariat nei ania michuang passenger phurlo Mandalay atanga nei pito lampan Yangon khopui thlenga kaltur ani uluk taka kan thi thlai nu in he rel hi sipai bung rophur ti kan ria tuma michuang phur anei lowa Civil thuma in thuam sipai then katin an ven ani ti kan fin fia nu in kan beita chawani ati rel beitu te hian rel konga bom lamin hladeu takatangin an ti puaka rel hian Yangona sipai ho ta tu ral thuam bungrua le ei tu chi sang aphurani he bom puaka wang hian thi le liam an omem engzat nge ti ero hriat ani lo kiok se PDF chuan thu chua siam halin sipai ten ram chung mun sanga an thil ti du lo te beinan rel mangin ral thuam man ruale an mamo dang te an thiar kwal thina hei wang hian rel beitu te kutpal an torlonan mi pui te chu rela an chuan don rengin film khur hle turin an cha ani Mandalay tual chung mi te chuan bom puan hu hian Mandalay atangin kiok se lampanin sipai motor somvel an chuak tin soi February ni kata Myanmar sipai ten mi pui thlan sarkar an pai thlak nu lok khan rel na thok tu te poin sarkar na thok tang te ang bokin mi pui lung oi lo na an thlopa junta ho ro rel na ati chuan op thei be sein Myanmar rama rel zong an ding thup mai ani ma se sipai te hian ti sen chua hre hau lovin an na zom turin an nor luya vo bet pa zelin eng tin emoni an tlan ti le tamek ani hi hetiang ani mek la hian ral thuam nei mu mal lo helpol le PDF lamten junta le an lam tangte an beidan po rolrala che la zongin a in thlak meka junta ho po in rampuma PDF te hi firfeka an puang ve ta bo Pathian nia rel beina thleng chung changa po eng thu chuama an siam le peklo ani September ni som pariat in rina khan Kiokse District Defence Force ten Myanmar sipai ho maitel towar pahningot an ti chia sak thu an soya hei hi han soi fia ta dewela tun haya Myanmar thu thara maitel hi alang ta zeu zewa ngai thatu te tana fia zong nan i han soi don tiang maitel hi Mizorama Airtel Vodafone BSL kan ti tiang thowa Myanmar rama an telecommunication company lar ania Myanmar sipai le Viettel te intromani Viettel hi chu Vietnam sarkar Ministry of National Defence ho ta ani dai thung an elpui ureidu le company dangte laka an din hmuna that theinan sipai ho hian dan le dun sang te zamin an ham thana tu zongin an kalpi ngat thina hei wang hian social po an hlona sa le tin junta ho sum hu na lian ber pakhat ani wangin ram dangte mit po ati kham viawa hei wang hian sipai do dal tu po sang te chuan maitel hi an target lo thei lo ani tun ka ti thotran ni September ni somni khan kaya state dimoso township a in beina junta ho lai pui mu tong fu in PDF mi pakhata thi palila in hliam an tuar bok thotran ni jingdariat vel khan do po si khwa atanga kalchuak junta sipai jathum rual ja chu Karenni Nationalities Defence Force KNDF Karenni Army KA PDF tangrual ten an beya an in beina mun hi sanpia khobul ni indar kali zet an kapani tangrual pol hi dar som pani le chan ve vela an in nuk dok ta a hetianga kan in nu do chan hi ral thuam lama kan pachia jok wang ani ani chuan lai pui an kap dum thei renga chu wang chuan kan tol tamai ni ti in KNDF mi pakhat chuan a soi
a soi hi adik chia renga ral tuam tha mu mal po hum tur nei lo tang rual pol bei tur hian chol mang lovin lai pui an kap tur dula ruwa pui angma in lai pui mu an sur tir theita tani junta ho hi mini som panga chugin lai pui mu somli tanga soma zet an kap mana ramdang sipai ma chon chu ni se an chero pui lo hle mai the ani ma se an ma chon te hi helpol te ral thuam tha hum tur po nei lo pdf te an ni awa an in beina hian current help ali in liam an tura pani phei chu an na hle ni in an soi KNDF lam chuan junta ho hian loi ko le dimoso inkar kongpui hi thunun an tum ni an soya he kongpui hi helai area chak langna kongpui ber ani wangin apoimo hle reng ani kan thulangna ji ani lai mek hi chuan junta hoin kongpui hi an la lua buk renga he in beina hian junta battalion engomo zat state khopui ber loi ko a in kulte pa ka lai pui ka tu artillery battalion 102 le light infantry battalion 427 te an telani liam to jinga kon thar thingtlang khua ami atel nol mai akea liam atwarani KNDF fighter pakhat chuan helai ram hi an hrachiang lova ram chin chang hi hrachianga chuni se thi le liam kan tamot ta ve ang anni lampo kha thi le liam anom ve nge yang kongpuya anom lai khan dar ka ni zet kanin ka chil khania tina sui hetinga mita mutu te soi mai lo hi chu fin fiangai na ome ulova news reporter tapuin han chui ji chia ma se a song solot theibi klowani tun naya miamaram chung mun rang abikin nambil lua state ho le Sagaing region Makwei region te junta ho beina thom a khata ni bera ma se sipailam hi ral thuam ni tha le nga zo kan ni miawa atopa chuan atang rei theizok an ni le thin September ni saria National Unity Government NUG in rampum huapa sipai te do bei pui apuan nu khan in beina hi a hluar sawa chuti rualin engtiang takin nge NUG le ral thuam choi pol rang ti hi an in som ti hriat ani lo thung Sagaing region a communication tower a chiat nuala wangin township mun nga aya tlem lawa internet a in bia pona a chiat thu don ani mei thlatir vel khan kani le minkin township in kara communication tower ti chiat nual ania September ni somni thleng thlali chungin tower somli vel ti chiat ani minkin tol chungmi pakha soidan chuan zirna school khar hun chung a rei to ema wangin no pangte online in kan in zirtir thina khochunga cable internet a ombok si lowa net virmoi in anjir ve changchanga September thla atang pheiga chuan a virmoi chu soilo net le signal a om lo topa a man thei to lo ani tina soi hetia internet man a thei tak lowa chuan minkin township chau ni lo kani in ma pin pale miaw kolin kanbulu tanse pinle buba ka kata township le chevel thlengin a chhedeu veka internet man theilo na hi ni som chuang zet ani to ani ti in an soi Arakan Army AA thupuang tu khai tu kha chuan Facebook page sa sipai te hne na tanga COVID-19 invena vaccine andon chu Arakan state chunga township paruka achiu na an tho don thu September ni somni pakhat khan Arakan rakhain tongin atalang COVID-19 vaccine telin he dan na nena ingkung ka invena man ruale vaccine dam doi chu khoi mun man tur nge ti chu military council lamin min lo zot to a keini lam chuan arem chan dan le a thei angin min pek thei thuin kan changa ni tin soi military council lam chuan COVID-19 vaccine sing li chuang Arakan Army te hian pedona chung te chu minpia chauto mueku bothi town mongto khwa township paruka mipui te ngai pui mo in an pema sadon ti Arakan Army lam chuan an soibok ani tun hai chawa hian Arakan Rakhine state chu Arakan Army lam hian engamo chen an tun huayan da towa khochung lam in rel bol na po zoi in an kut kan zela thu boirem na ko lam thlenga an kuta da chu an tum dan le local government anga in rel bol chhopo an tum ru hle ni na langbok chuti rualin sipai lampoina huna cha thei turin ruang manna an siam ve zela chung nung zok ni tuma
ram chung sarkar phong cheltu ani na lan tir tum nuam takin COVID-19 vaccine te po a hlui dawn ani ma se eng tika nge Arakan Army le Myanmar sipai sarkar inkar boru khi al chua phut dawn ti hi thlir mek ani sipai thu nei na dole ta in do na tual zola zuang lut mek Sagaing region chung mun pokata mipui sipai People Revolution Army PRA kema in do danjir mipui jatel ta ei tur le ral thuam mo na asang so le a mitlomai le mithil phal ta tranpuina an mamo takza thu PRA thu puang tu Major Japan chuan a soi ani chuan keni PRA sipai te le sipai thu nei na latu te inkara in beina hlen chuak thei tura tel du ta chu military training fee lami lawin kan zitira tun chumami ne chuan hei hi abat suat na kan do thleng der to a amalama training na chuan trainer tele keni lamin engkim kan in tum sem zela thil ti aram changa tuna chuan training chuak te po anlo tamta a sumlama momo na alo sang chho zela tuna abat suat na a phei chuan an tam mai ba ka mei chia pon tela a than chu thu nei na latu sipai wi chho ho thil ti dan hi an huat tak ema wangin ati thei ome ti in a soi PRA sipai pol hi Sagaing region chunga NUG sarkar kai hroinan huaya kalve mek pol ani thu talan ania tuna hian PRA base number 8 training na mi parza somnga panga meichia somnga pakhat an vain zani paruk an omek ani kema mihring om rong chu sang khat chuang ani thu nei tu ten an soibok kema ni rei tak o training an pia mi an ron tamba ka ei tu le ral thuam lama har satna aum chawa thu nei na la tu sipai ten hot chuak turin mani theina lama tranpuina tholo mipui lama tanga be sei ani rualin tranpuina petu te security chu kan lavek dona tranpuina pe thei te chuan PRA page messenger kal tanga tho thei ani thu PRA thu nei te chu PRA thu nei tu te chuan an ta lang bok ani Kachin State Putao District Military Council sipaiten Kachin Independent Army KIA le PDF te nuai chimit turin kumsom rukmi te thlengin lamtanga ansom military training an nei tir thu Putao tual chungmi ten Democratic Voice of Burma antril Khawlan Phu Township Sian Khaw Base Local People Army huai tu ten chipai training na hontomin Putao Training Township Nomon Township le Khawlan Phu Township a khotin lu chuin thalai ansom koma thalai le training a tel tur an mu zo lo awangin kumu pator te po an training tir thu don ani Local People Army huai tu ten Putao District thuma nikhata aruala training huai hotomin mipui te thlema se training du an omlo wangin Putao Township Khuanlan Phu Township lama training hun sonin an langai changmeng ni in tual chungmi ten an soi kumsang ni som ni in thlanpuya Rawan Nam Ethnic Affairs Minister atana thlantin U Jan Joram chuan kumsom rukatanga somsari chuang tote military training atel tir tumchu international military law nen po in milowa he thil hi condemn takzet ani tin Facebook page sa atalang ani tual chung nu pakhat po in ka thian pa pakhat chu kan pa nena kumin rual kumsom rian mi ani towa chu tiang mi sipai training na a ko chu ka thiam thei to lo ani tin a soibok he tianga kum upa tar to te sipai nun chanjir tira in kana lon lu tum chu mi puilamin an ei lo le a Putao lawa mi tam tak chuan FB lama an do dal thu le lungchia thlak takani thu an ta lang hlom ani United Nations Secretary General Antonio Guterres chuan Myanmar mi puite remna dan le thu peken ko na democracy le human right lamatan ke ni hian tha lawin kan tran pui don ti hi ka soi chiang du ani ti in UN General Assembly voice somsari paruk na New York UN headquarters a nei me ka soi chu tiang bokin US President Joe Biden point nakin khowela chuan mi hring te hi zalen taka an ko sak thei hi apoi mowa dictator ten democracy tluk chia tir theina kong an dap me ka ma se an thil mu dan chu adik lawa thunik chu democracy hi muntina om to zo ka democracy hi tuna chuan democracy atana malak na ngaina Belarus Myanmar Syria Cuba le Venezuela rama chuan
ei ru na do mek media te human right hum him tu te activist te remna peace hum him tu te kara a thang duang hle to a khowela hian mi hring te tan kut suin I thok khowang u ti in a soi bok Sagaing region Kalimio township industry John Watt ta om kum som limi u kiom min u chu September ni som pani khan sual sipai tanma do ten an mana an soi sak lum nuwa arwang hi arukin an haral vek di in thu don ani industry John Watt an hathok thin u kiom min u kum som limi hi u sulin le kum songa mi pakhat te mi pathum te chu military council ten September ni som pani khan an mana September ni som pariat khan u kio min u aborala kholal kal tangin achung te ne na an hriat tir thu tua chumi pakhat chuan a soi a thi thu achung te nan hriat nu hian achung ten arwang chu sipai ne nan dila ma se sipai te hian arukin an lo ha ralvek to ni in thu don ani u kio min u hian la the na I kum som ni vel thokin chung ko chom nan amanga anupui le fa pahnia kalsan Kalimio wa hian military council ten an man to boral ta hi ani nen hian mi panga zet an tling to ani September chorkar thumna chungin Myanmar ram chunga in khuai nuaina thlenga military council sipai za chuang thi in liam somthum chuang an ombok thu National Unity Government NUG chuan voin khan thu chua siamin an ta lang Myanmar ram chunga boina le inkana chuaka military council sipai za pakwa thi in liam somthum pali an om thu le mi puilama thi somthum pathum omin liam som pakwa an om thu talan ani Myanmar ram chunga inkana voi za somni paruk chuaka yangon le Sagaing region a thleng tam bera NUG in dananga in vena di day apuana tangin mi pui lam tang a teldu bepop tu te an tam zual ni in an ta lang bok Myanmar tual chung boina wanga sahimna zonga Mizoram alut anom belzela Champhai district a tuipui ral huam chung Nathial district le Longtrai district a Sangau le achevela te Myanmar ral tanbi sangli za somkwa vel anom mek Myanmar ral tan hi Nathial district a mi sangkha zathum somruk pali vel tuipui ral huam chunga sangni zathum somni paruk vel le Sangau kwa zanga vel anom meka anfa in mi sangli za somkwa vel ani Mizorama Myanmar ral tlan omek hi azadik tak chiat a harsa a mun sang report kan don dan po ai nang lo ani mun then kata ral tlan lu to zong zat don ani lain mun then kata tangin tuna omek zat don ani thung tuipui ral group poi me huam chung ko sanga nimin chonu thleng khan Myanmar ral tan hi sang hi zathum som ni paruk vel an omeka chung jinga mi jani vel chu ko chunga omlovin Mizoram le Myanmar in rina chiao luikam vaphai rama an omek tuipui ral group poi me secretary B Challian ngura ne na tanga thu don danin ral tlan te chu vaphai thek te far kon khan kon le thek pui khwa te khungsan phot zel an nia rapid antigen test an paltang nuwa an duna mun pan phal sakani kalduna big nei te chu tuipui ral group huam chunga ko sanga an sem dar thin Nathial DC office chin chia danin Nathial district a nimin chomalam thleng khan Myanmar ral tan sangni somruk pathum an lu towa chung kwa zal thum somli pathum ami te anni mi sangni somruk pathum jinga zaruk somkwa pakwa chu tun hnaya boina chua tharma alu tania mi sang kha zathum somruk pali te chu September ni soma lungler sipai kempe ani wanga September ni konnuwa lut te ani thung September ni somni pakhat thole ni jang khan Peniel Children Home than tlang Myanmar a om te chuan sangau atangin ko hri an thlenga naupang sompare le home din tu nu pani in an vain mi som ni nia nu cham naupang te chu kumsli atanga kumsom pakwa in karte an ni Nathial DC office in chia danin September ni somni pakhat chunama lut tanom lowa September ni somni a mi soman lu bela September ni som pakwa mi pasari an lut le ani Nathial district education office chin chia danin ral tlan no pangjinga za somli pakhatin Nathial district chunga jirnan chunjoma mi pa somsari panga le meichia somruk parukani primary school a no pangza pathum middle school a somthum pani high school a panga higher secondary school a pakhat tamlu tani
na thial districta ko hrang hranga Myanmar ral tlan te chena turin kem an sak bel mek zel bawk ral tlang relief and management committee thingsai chuan Myanmar atanga ral tan lut te tan thei top chin ma an la zel ti ta langin kan u nau te hlau le thlapara local te hi kut kuang kuat thir kan tum lo an ti thingsai RRMC talan danin thingsai kwaral tan an luma sak ber ni an chin chia chu March nga sang ni som ni pakhat ania nimin choma lam tleng khan mi jaria somsari pasari an lu to ral tan zinga thren kha chu khodanga chung te bel tura an kalba ka ati lama Myanmar ale le te an amawagin an chin chia za dik tak chi a hriat thei lo ti soin thingsai ram chunga chambang omza hriat tumin chhiarpui an nei mek thu a soi sangau chan chinbu chocolate times editor FC Vanal Zona hena tanga thudon danin sangau ko chunga hriat thei china September ni somni pakhat tleng kan Myanmar ral tami zanga pakhat an meka chung te chu chung kwa za som pani ami te nia sangau ko chung veng sang changa ral tan om dan chu sangau wana chung kwa som thum pasari ami za som ruk paro sangau chuwa chung kwa som thum pariata mi za som ruk panga sangau thria chung kwa som panga a mi som ruk pakhat le sangau fora chung kwa som ni pania mi za paku ani heng ba ka hian in khung ran ti ri engamazat anom bok sangau khotlang chuan Myanmar ral tan te omna turin refugee camp an sanwal towa sangau 1 sangau 2 VC tlongai pol te chuan September ni somni khan khotlang huap na tlang lein ral tan te chena tur an sa a September ni som pasari le som pariat khan sangau 2 khotlang in an sa to bok sangau 4 khotlang point ral tan te omna tur an ruang man lok vek bok kem saknan bial tu mele pu HB zawa chuan cheng sing ni le sil polin som ni pali a pe ni Lai Human Association LWA te chuan an ko chunga ral tan te tan bungbel thuam hno le puan thua te an kon khoma engemaw zat la khom to in chung te chu athu langin an sem don ani ole viewer ta hne nangen na han je ve leila kan channel min la subscribe saklo viewer ta zinga khan inom chuan subscribe ti kha milo me saka milo subscribe sak ngei turin kan han ngen chowa tin kan video upload te in lo muwa in lo don ngal zel theina turin nangmani tan po arem chan zong na turin notification bell kha in metanga ola in da don ya